Muraho neza nshuti bakunzi ba Mato TV, twishimiye kuba twongeye kwasanga Chris Micro. Kuri micro nje mwumva ni Tankishaka Henry Kimanetsi. Hanyuma twinjiye mu nkuru zidasanzwe mu gihugu cya Turikiya. Haravugwa inkuru idasanzwe y'abakunzi n'abafana b'ikipe y'umupira w'amaguru yitwa Trabzonspor biroshye mu kibuga bakarwana n'abakinnyi b'ikipe ya Fenerbahce yari imaze kunyagira ikipe yabo ibitego bitatu byose kubusa. Ibi byatangijwe n'umwe mu bakunzi ba Trabzonspor ubwo yinjiraga mu kibuga atangira gutera ibipfunsi umwe mu bakinnyi ba Fenerbahce atabarwa na mugenzi we Bright Osayi Samuel. Ibintu byakongeje umujinya w'abandi bafana bahise binjira mu kibuga maze imirwano ibiratangiye. Abafana babaye benshi mu kibuga bamaze ibipfunsi bitangira kuvuza ubuhuha kuko abakinnyi babanje mu kibuga ndetse n'abari hanze ku ruhande rwa Fenerbahce bihagazeho bahondagurana n'abafana, ariko abapolisi abaraho hafi baratabara bakora akazi kabo. Ngayo nguko rero muri Turikiya ibyabereyeyo ni inkuru idasanzwe. Ndabashimiye cyane mwese twabanye, mwakoze cyane kutwumva. Nizere ko mwamaze gukora subscribe. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Mwari kumwe na Tankishaka Henry Kimanetsi. Bye bye.